to je zgodno čusti. Dajte mi onda recite, gospodine Švarc, visoki ste intelektualac, međutim, kao što vidim, persona ste non grata na televiziji, a što tako neki eminentni ljudi kažu, recimo kao Ivo Goldstein, kaže da ste vi inteligentni, ali ste budala. Zbog čega ste budala? Ja mislim da sam nedavno čuo da je Ivo Goldstein hrvatski ambasador u Parizu. Dakle, onaj koji je njega poslao, ne želim ovdje vrijeđati, ali mislim da ništa bolje od njega nije. Dakle, neko se sjetio prije nekoliko godina, i to ne potpuno bez prava, da hrvatski diplomati moraju proći određene diplomatske škole. Taj nije prošao nikakve škole, jedva je doktorirao tamo u Parizu, to zna se kako je bilo. Tamo je valjda lovio mačke i dangubio. Dobro, sad vi ogovarate njega. On je samo rekao jednu zgodnu rečenicu, da ste vrlo inteligentni, ali da ste budala. To je duhovito. Puno govori. Ako gledamo, bi ja mogao reći samo ovaj drugi dio. Znam o kome se radi, čitao sam njegove knjige, a i znam koji su to mašetari i on i njegov otac. Ne znam kako ste došli sada na Ivu Goldsteina. Pa dobro, recimo, slučajno, ajmo reći tako. Idemo recimo onda na nešto